Pentecost program clear to te jibevek ule Vanlalhruaitluangi kania Mizoram UPC rongbona chanchin thar clear ni longai thlang u shwai tu te rongbona longai thlama sa ila Executive Chairman Upala Ziria chu Chomir Thani Lini Inrin ni hian North Mall Chengbia Seminar kam Revival Manpui Turina Jinchuaka Pathiani thlenga chamang Executive Chairman hian Pathiani choma a East Lungdar Kaushanat Lobokdona ani hi upamal somthanga chungtlang le unaw nu remsang pui Chan Mary Western an choi omani General Secretary Reverend T Lalding Liana chuan Chomir Thani ngani Pathiani zan hian ainon veng kaushan Buase Baptisma Chanrun puya rongbolna anaidona Pathian biak in khoma thuthlunglam hoi sermon rongbolna anei bokang General Treasurer Reverend Zoram Tharachu Chomir Thani thumni Zirtopni Khan Churachan Purbial Seminar kam Revival Manpui Turina Jinchuaka acham chungya Manipur boina awanga kaushan chungkwa harsana tokte hnena chanpuina sum Mizoram UPC Relief Fund changin ahlanang General Treasurer hi anupui una nu zawsang zwali le Pastor P Silal lian sanga Superintendent Manipur District nan choi oma Chomir Thani rukni thochan ni hian aizoran lo let le ang Upala Nuntluanga changte Chairman General Sunday School Department chu Champhai Bia Sunday School Department Seminar kam Revival Manpui Turin Chomir Thani thumni Zirtopni Khana Jinchuaka Reverend P Bilan Muliana Chaltang Bial tu chuan choi omin thochan ni hian aizolan lo let le ang Reverend Vanlalhruaitluangi Secretary General Missions Department chuan Chomir Thani Lini Inrin ni achang headquarters Bial Missions Department Revival in Khompui Samtlang Huna nei tur chu aman pui dona Revival in Khoma hian speaker ani ang Area Secretary Reverend C Lian Sang chuan Lunglei South Bial in Khompui Farm Veng Kaushan biakin anaya Pathiani chuma hian tu shil rongbolna anayang Mizoram UPC Puipa Committee Chomir Thani khatnia chukhom chuan barel chiat na tok thlipui le rialina den chiat biakin le kaushan bi te chena in mun sang mi te chu General Relief Fund achanga champuina pe kan rela Executive Chairman Upala Zirliana kaishwan Puipa Committee chuan bial pasari a thli le rialina den chiat biakin pathum le chena in somnga chuang te chu chomdona pek tha atia hengba ka hian kaushan ding thar pathum lungdai kaushan durtlang bial suaka veng kaushan durtlang bial le phainom kaushan vairang te bial nena champuina sum chengsinga chhope kan rem tibok Puipa Committee chuan unaw nu HC Zawsang Pui Ruthi Revival Team Member damlo nei na tlak buak mek chu in enkol na sen sawatan chengsanga relief fana changin pe ka rela bil ko thlir bial sai phai hmuna tirkaulal mangai tluanga chu Chomir Thla achang hian royan rem tibok Mizoram UPC Puipa Committee chutkhoma hian kaushan malak na turpoi mo taktak enge maza soi hawani bokani Bethany Children's Home Society Board chu Chomir Thani ni khan Committee Room General Headquarters Office sa an chukhoma Mizoram UPC Puipa tinan telpui Meeting hi board chairman upa Dr. Saingura Sailo chuan kaishwain kumsang ni somni pali chunga ta na home enkol na konga malak na sang le machopte an soi hawa compound fencing chunjom dan turte building ti changtlung na lam hoite le malak na tur sang te chu an thurel lang sar zwalti an ni a thoktu te pola infui tharna hun nei te an rel bokani General PYD shwai tu te chuan kor tha bial PYD te revival kam seminar an nei pui Chau Thani somni pasari le ni somni pariat Pathiani mangkhan General PYD shwai tu te chuan kor tha bial PYD te revival le seminar an manpuya Inrinizana revival in khoma bulchanin tirkau zawsang liana EBM chuan tu shil rongbolna anaya atung ni somni pariat Pathiani choma a unaw pa John Zau Thansanga Secretary General PYD chuan hunmang vele im Pathiani chnuwa General PYD Buase seminar paper inral rinna ti chu zirhau ania tolupa John VL Chwailava EBM chu resource person ani Pathiani tlaya kor thabial kaushan puila department sang shwai tu tenen kumsang ni somni panga General PYD in khompui anthlen tur chungchanga income hauna an nei boka malak to te thlir havin machop sang le bozui ngai te an soi hawani Pathiani zana revival in khompui nei chunzom le ania upa R Vanlalhruata President General PYD hina changin Pathian thu changai thakani a General PYD shwai tu jinchuak te hi General PYD hnuai documentation committee shwai tu tele committee member ten an choi omani bial chung rongbolna chanchin longa thachun zomila reek bial chungtlang kaushana April ni somni pariat Pathiani chuma khan kaushan inkhoma mithar pathum te chu bial tu Reverend Arlen Ngak sangan Mizoram UPC alom lut
bongkon bial shalom kaushana po ni somni parial pathian ni khan mithar kaushandang atangin chung ko khat member paruk te chu bial tu reverend siram sangvoran Mizoram UPC alom lut bok durtlang biala kaushan thara ding April ni somni parial pathian ni chunu khan durtlang suaka venga kaushan thar dinani a kaushan thar hi Mizoram UPC suaka veng kaushan ti hming putirani suaka veng kaushan thar hon khom hi upa vanal din thara bial treasurer chona ka shwaya upa dr zaunun moya bial secretary chuan report pe in bial tu pastoral muntharan kaushan thar form le rongbo na hun nei bok ani he hunin durtlang bial shwai tu te baka bial committee le bial department shwai tu te nan telpuya inkhom bana kaushan thar din lomna thingpui wal kalkhom tinan che bok ani Mizoram UPC suaka veng kaushan hi member sumnga pathum ten bulan chana kaushan shwai tu atan heng mi te hirwat ngalan ni Chairman Reverend Dr. Ngur Thanpara Sailau Vice Chairman Upa Sanglura Secretary Twal Upalal Shwaitluanga Treasurer Upa Tizam Liana Committee Member Reverend Pilal Chanhimate Anni Khozolveng Tharbial Sandia School Department Shwaitu te chuan April ni somni parel pathiani mangkhan an Bial Sandia School Department in khompui rorel na bo zuin bial chungan fanga Khozol khochunga kaushan pathum dinthar vengthar le harmon kaushina te hunan mangani Khozol veng thar Bial Sandia School Department Shwaitu te hian hunma salama an bial chunga kaushan pathum neidon le chongtlai baka twalte kaushan te an lo tlo to bokani Longtlai Bial Sandia School Department in khompui voi somni na tluang taka manzo ani Longtlai Bial Sandia School Department in khompui voi somni na hi Longtlai Chan Mari kaushan biakina April ni somni paruka changa ni somni paria chungkhan nei ani a tol chung tin no pangle puitling Sandia School Department te chuan in khompuya hian inti siak na an nei ani Longtlai Bial Sandia School in khompuya hian April ni somni pasari in rin ni khan rorel in khom nei ani a anthurel langsar zwa zinga kumsang ni somni panga in khompui chu new veng pui kaushana an ngat kumsang ni somni pali chunga no pang Sandia School Department pual outdoor retreat nei te Bial Sandia School in khompui thleng tu pui na ti san te pastor quarters a property tharda te Pastor quarters nuai thom chatte bial huap no pang Sandia School meet nei te bial shoi tu te malak na atwal chung tina zirtir tu training nei te Bial Sandia School buasia bial huap child protection awareness nei te kumsang ni somni panga Sandia School day twal chung tina alum na mantele kumsang ni somni panga budget te chu Longtlai Bial Sandia School Department in khompui ro relang sarjwal ti anni Ruantlang Bial Sandia School Department chuan April ni somni pasari le ni somni pariat pathian ni mangkhan bial mi tan naya no pang Sandia School te chuan items chi sang sang mangin pathian fakna hun mangin rod big ten thupui than big zuk le moma thiang hlimna zirna ti le mipat meichia na konga thiang hlimna ti thupui mangte in thu an soi bokani Ruantlang Bial Sandia School mi ta hian bial chunga changin no pang le zirti tu te baka nu le pa chanhem takan kal khoma hlok takin hunan mangani Champhai Bial Zau Khothar Kaushana April ni somni pariat pathiani khan mithar chung kopali member somni te chu kaushan danga changin twal chung chairman tirkau ke roading lianan Mizoram UPC alom lutani hemini vekhian khomoi cheu kaushana mithar pakha chu kaushan chairman upa sang thanzaman Mizoram UPC alom lutbok North Vanlai Phai Kaushana April ni somni pasari inrini khan upa JB zaming thanga te chungkwa chuan pathian choi moina annaya tirkau zayon ram ngai zwala Mausia revival team to speaker ani pathian choi moina inkomi inrini zana changa pathiani zan thleng khan revival a chunzomani a tirkau lel pian puyan zai rong bolna inkoma piangin nei chin boka Kaushan Houten Revival ne pathian choi moina inkomi hlim taka mangin he hlimna kal zel a hian atuk ni somni pakwa tho chan ni khan Kaushan Houte chuan kwang omin pathian biak hauna an nei le ani April ni somni pasari inri ni khan Bethlehem vengthlang Kaushana unaw nulal biak tluangi Vice President General LAD de chungkwa chuan pathian choi moina an neya tolupa edi hne zawa zaute ram hlunchu speaker atan manani pathian choi moina inkhom hi bial chung le pona chengin chimtu an chhnem hlea zai thiam tak tak ten zai rong bolna an nei chin bokani pathian choi moina a hian hun enge muchan Mizoram UPC lo chwasan to unaw pala zidinga sai lo chu lalpa Iswa Krista minga baptist machan tir le ni in Reverend Silal Remsanga bial to pastor chu Mizoram UPC alom lutani Beira Bibial Seminar Kam Revival April ni somni pasari achang ni somni paria chungkhan Beira Bikaushan biakina anaya Mizoram UPC Executive Chairman Upa H. Lazir Liana Nahmanpui
seminar a hian beira bibial chunga upa tual upa tirkaule department shwai tu te antel kim hlea administration ti le financial ti thupui te anzir hawani inrini zana changa pathiani zan thleng khan revival program an mangchun zom boka pathian bek inkoma executive chairman upa h lazir lianan thushirong bolna anai china beira bibial seminar kam revival chu twang taka nei zo ani nalan bial inkhom puivoi sumthum na chu april ni somni paruka changani somni pariat pathiani mangkhan nord diltang ka shambyak ina twang taka nei zo ania palai riak lut an chanem hle inkhom puya hian speaker malbik omlavin nalan bial chunga rongbol turat bik ten thushir rongbol na anaya pathiani chuhnu inkhoma bial tu pastoral nun tharan lalpa zanria sacrament abwa sei boka nalan bial inkhom puya hian general mission spal tholom april na hun man ani bok nalan bial inkhom puiro rel na chuan kumsang ni somni panga inkhom chu nalan kaushana angata bial minga mission support neite nalan bial chung kaushan din launa a kaushan din tura malakte pastor quarters ti changtlun na atam budget dra mantele kumsang ni somni pali bial budget chu nalan bial inkhom puiro rel langsar zwalti anni kumsang ni somni pali kaifang bial inkhom puivoi somni pakwana tlwang taka neizo ani inkhom pui hi april ni somni paruka changni somni paria chungkhan keifang ka oshampia kina nei ani a bial chunga changin palai riak lutan chanhem hle keifang bial inkhom pui a hiam bial tu pastor je zau thansanga baka rad big ten to shirong bolna annaya inkhom piang in zai thiam ten rong bolna annai chinbok inkhom pui hi revival nen hlem taka manni in tharau tiang ni baptisma chang tharmi enga muzat anom boka inkhom pui hi pathian ni zan zan laya achiak ani keifang bial inkhom pui ro rela chuan kumsang ni somni panga bial inkhom pui chu sai tuala an ngata inkhom pui thleng tu pui ne ti sante bial chunga rongbol tu roina tur budget draw mante pastor quarters budget siam tele kumsang ni somni pali bial budget chu keifang bial inkhom pui ro rel langsar zwalti anni a district inkhom pui agenda tur panga an passbook ani keifang biala hian kumsang ni somni pathum inkhom pui le kumsang ni somni pali inkhom pui inkara mithar somriat pahni mizoram upc a anlom lutani thingsul thia bial inkhom pui voi somni pakwana khumtung kaushambia kina april ni somni paruk zir top zan achanga nei chanchu hlimtaka manzo ni in april ni somni pariat pathiani zan khana chia thingsul thia bial inkhom puya hian reverend h vila zamlawa chuampui bial tu pastor chu speaker ni in anupui unau nulal chhazwari le chuampui kaushana changin chalai mi som pakhatte nan choi omani inrin ni leng in khumtung kaushampia kena rorel inkhom an nei boka anthurel langsar zwa zinga kumsang ni somni panga thingsul thia bial inkhom pui ngana hmun tur telin inkhom pui chuan khumtung kaushana kumsang ni somni panga thingsul thia bial inkhom pui chu a ngatani pastor quarters ti changtun na atana budget draw mante kumsang ni somni pali Pentecost day me ni som pakwa chu bial huwa pa mante hemini pathiani chnuwa thingsul thia amwal inkhom neite relief fund draw mante kumin chunga ram mudbei pui thakte thuthlung hum halna lam hoi malakna twal chung tina neite twal chung ocean committee chin pola retreat seminar neite le kumsang ni somni pali thingsul thia bial budget an passboka thingsul thia bial inkhom pui ro rel inkhoma hian ambial chunga department tinten hena budget semdar ani bokani april ni somni pasari inrini zana changa pathiani zan thlengkhan revival inkhom an mangchun zom boka pathiani chuma inkhoma ram thimpol tholom appeal na hun man ni in member boral suna hun te man ani a inkhom puya hian bial chunga zai mi tele speaker ron choi om tu te hena changin pathian fakna hlamoi tak tak ngai thlak china ni bokani thingsul thia biala hian kumsang ni somni pathum bial inkhom puile kumsang ni somni pali bial inkhom pui inkara mithar somli pathum mizoram upc a lomlu anni buk pui bial inkhom pui po april ni somni paruka changani somni paria chungkhan lungwat kaushampia kina tlwang taka nei ania inkhom puya hian bial tu pastor elal mingsang ale rad big ten thushil rongbolna annaya buk pui bial inkhom pui ro rel na a hian agenda somni pasiri chhopchwani in chungzinga somni pakhat chu an pasani buk pui bial inkhom pui nei chung hian inrini zana changa pathiani zan thlengkhan revival inkhom nei ni in bial chunga changin chimtu an chhnem hlea april ni somni pariat pathiani zan khana chiakani kanchampur bial khashnam para a april ni somni pakhat khan hindu sakhwa changin mithar pakhat le kaushandang achangin mi pakhate chu lalpa iswa minga tui baptisma chantira ni a hemi zan hian kaushana lomlu anni senvon kaushana april ni somni paruk zirtop ni khan kaushandanga changin chung ko khat member pathum da chu mizoram upc a lomlu anni bok
General PYD Social Wing Committee malak na in April ni somni pakwa thochen ni zan khan chaltlang kaushan bia kina social media mandan inzirtir na hun chaltlang bial PYD tenan manga tol upa mesak vanlal thana Assistant Secretary General PYD chu resource person ani social media mandan inzirtir na huna hian Social Wing Committee som pakhat tele chaltlang bial PYD member zale paruk antelani Mamid bial nalzol kaushana April ni somthum thole ni zan khan mithar pakhachu bial tu pastoral machwanan Mizoram UPC alom lut bial tu pastor hi April ni somni pasari inrinia uparam tincho mate chungkwa pathian choi moina ahman pui chu la cham chhunjom zelin nalzol muna hian tirkau lal nun puya tirkau Francis laldung zela le tirkau lal rin nungate nen rongbolna an nei mek ani Mamid bial tu pastor te rongbol na kal zela me nikhat nilai ni zan khan nalzol kaushana hian mithar chung kopali member pakwa te chu Hindu sa khwale kaushan danga changin bial tu pastoral machwanan Mizoram UPC alom lut le a hemi zan hian baptism rongbol na bua sai ni in bial tu pastor hian mi pakwa lalpa iswa mingin ti baptisma achantira nausem pathum pathian ne na ahlan bok heti hian kumin chunga mamid bial member tharlom lu zathi mi somli pali anni Aibok bial LED shoi tu te chuan anin khongpui ro rel bo zuin an bial chunga LED din na twal chungan tloa in khongpui na an nei April ni somni pasari inbrin ni zan le pathiani chokma a Aibok caution te tlo in pathiam bia khawna an neya pathiani choknuwa chia caution tlo vele in pathiani zan khan sumsui preaching point tlo in pathiam bia khawna an neya ni Aibok bial LED shoi tu fe chuak ta hi bial chairman upalal parlian na choi omani Aibok bial chamrin kaushana April ni somthum thole ni zan khan kaushan shoi tu rat tharna nei ani a he huna hian chamrin kaushan tol upatharatan lal engliana chu bial tu pastor silal ramha kan lalpa iswa mingina ruat tol upalal engliana hian upacham kallai kumsang ni somni pathum le sangni somni pali chu achiar venghal don ani Aibok bial falcon kaushana me ni khat ni lai ni zan khan mithar chung ko khat member pali ta chu kaushan dang achangin bial tu pastor silal ramha kan Mizoram UPC alom lut lomlu tak zinga mi pani ta hian inkhom bana lalpa iswa mingin ti baptisma an changhalani lunglei ra siveng bial inkhom pui vai somni palina van ne kaushan biak ina April ni somni paruka changani somni pariat pathiani mangkha nei ani a Reverend Lelngai Zwala bial tu pastor le bial chunga changarwa big ten thushel rongbolna an nei inkhom puya hian palai riak lut an chanem le a kaushan upa kumsom sari chuang to te po riak lu zinga hen an telbok lunglei ra siveng bial inkhom pui ro rel na chuan bial chungin enkol na le rongbolna lam hoirut na pariat an pasa District Rural na sang zuga thlentur agenda pathum le General Rural na sang thlenga chopchatur agenda paruk an passbook ani Lunglei ra siveng bial inkhom puhi revival nen hlim taka manni in April ni somni pariat pathiani zan khan chiak ani Cholmun bial ainon veng kaushana me ni khat ni lai ni zan khan kaushan inkhoma Reverend Arlal Dongliana bial tu pastor chuan mithar pakhat chu kaushan dang achangin Mizoram UPC alom lut heti hian ainon veng kaushan bi ka hian mithar som pariat kumin chung hian lomlu an ni to ani Bazar kaushana me ni khat ni lai ni zan khan Bazar bial tu Reverend Gospel thangan mithar chung ko khat member pali te chu kaushan dang achangin Mizoram UPC alom lut bok Kumi hian bazar bial chunga mithar somni Mizoram UPC lomlu ani to ani na thial bial pangzol muna unaw nu lal rem khumile unaw nu lal chhazwale thingsai te rongbolna kalzela me ni ninga ni zan khan mithar pakhat chu kaushan dang achangin bial tu Reverend Kezoram chanthangan Mizoram UPC alom lut bok Rabung bial Senior School Department chuan inkhom pui vai somthumna April ni somni pasari achanga ni somni pariat pathiani mangkhan rabung kaushan bia kina tluang tekinan manga nopang Senior School Department shang ten inti siakna annaya pathiani zana loman semna nai ni in bial Senior School Chairman twal upa RTC Vanlalhruaitlungi thushil rongbolna anai bok Rabung bial Senior School Department inkhom pui ro rel na chuan kumsang ni somni panga bial Senior School inkhom pui chu rabung kaushana bok angata inkhom pui thleng tu puina ti sante inti siakna loman ti sante bial ho pa joining revival nei te inkhom pui a hian Senior School Department te July bu manga quiz nei rut na te chu rabung bial Senior School Department inkhom pui ro rel lang sarjwal te anni a general ro rel na sangzu ka thlentur agenda pani an pass book ani rabung bial chuan pastor quarters phung that na tlang an nei
April ni somni pahni le ni somni pakwa khan rabung bial pastor quarters hungna brickram to sa chu bial huap na tlanga plaster ania bial chunga changin thok chuak an chanem hle pastor quarters hungna hi rabung bial department sang sum thok khoma changa siamani lungphau bial missions department inkhom puivoi thumna chu lungphau ko shambiak ina April ni somni pasari le ni somni pariat pathian ni mangkhan tuang taka manzo ania inkhom pui hi inrin nia rorel na a nei chan ani inrin ni zana twal chung sang report ngai thak ni in inkhom pui an nei chungyam bial tu pastoral nunza male rod big ten tu shilrong bolna annaya General Mission Paul Tholom la khomani bok inkhoma piangin LPB Mel Voice tele lungphau no pangsinia school ten fakla anrem china inkhom ban nulama zai khomna an nei chunjom chin bok ani lungphau bial missions department inkhom pui ro rel na chuan kumsang ni somni panga bial missions inkhom pui chu chhortui kaushana an ngata bial missions malak na atir ko roite kumsang ni somni pali chunga bial minga missions support nei tele kumsang ni somni pali bial missions budget te chu lungphau bial missions department inkhom pui ro rel langsar zwalti anni Sokordai Marvin Kaushana April ni somni pariat pathiani zan khan bial tu pastor RT Rauding puyan kasilrong bolna anaya Kaushan hauten kasilrong bolna hi an hlutle ani hemini vekya North Chingmun Kaushan shwai tu te chuan ambial inkhom pui ro rel bo zuin Sokordai Kaushana financial campaign annaya North Chingmun LED te po pathiani vekhan bial ro rel na bo zuin vaitin twal chung LED te an tlo boka pathian biak hauna inkhom an nei puyani Ziphu Kaushan Nagaland filta April ni somni pariat pathiani khan mithar panga Kaushan dang achangin Mizoram UPC a lomlu ani Lower Assam field Nobinagar Kaushana April ni somni pariat pathiani mangkhan crusade nei ania Northeast Area Supervisor Pastor Anju chu speaker atan man ni in iswa tholena thulam hoi sermon anhena changyan ngai thak china nia Kaushan hauten lok thak an ti hle ani He crusade hi Kaushan dang achang point chimtu an chanem hlea anjinga changyan mi pathum de chuan inkhom bana lalpa iswa mingin tui baptisma field pastor Robert Kestingson kuta an changani Lower Assam field crusade ta hian una pa Kesia masingson te chungkwa chuan roi siam na tur Kaushana sum chanem tak an thomangin roi bua sei ania crusade manga kalten tlailama roi an kil hawani Lower Assam Field Crusade hi revival nen hlim taka man ni in April ni somni pariat pathiani zan khan achiak ani Ole khatizong khatun kar chunga Mizoram UPC rongbona chanchin thar kan thliole ngai thak hau theite chu an ni e